لی باجاروک کلارکستونی ولایت جورجیا کب هزاران پنابر و تحوینه ریفیوج کافی آنکو قاوەخانەیە پەنابەران بێ بەرامبەر ئالیکاریە پەنابەران دکێژ بۆ ئاواکردنا ژیانەکە نو لە ئەمریکا و دیتنا دەرفەتێن کار و پێشکەتنێ. دامەزرێنەرە قاوەخانەیەکی تیمۆرەی دبێژە وان خواستجهەکی ئاواکن کۆ خەلک لێ هەست بە پاراستن بە خێرهاتن و هەمبێزکردنێ بکەن. از باورم خلق دخوازم بگهن هف و اگر او جینگه هبا کو تیدا هز بپاراسنه بکن بخوشی بکن جهه کوله و خارنو بهنک خوش هبا و راحت با و دمه ده خلق بینو چیرکن خواه پارو بکن ما خلق جه گلک ولاتان و آینان هنه و گلک نیکسانی دنف براوان ده هنه لیش بروی بنگهان رغدارو و بخیرهاتنه ام دبینین که هبو نوان مزنگین دکه بهتری کو آلوزیان در خپش. ئاواکردنا جهەکی وها li گۆرکردی ئەو دەرفەتێک بوو بۆ wê کوبکورانی دەرباسی ناوا هەڤرەنگیە civaka bajarokê Clarkstonê be. Ez li dûr çandên din gelek tiştan fêr bûm. Bi rastî gelek ciwanî diwan de heye. Em gelek tiştan ji dest didin dema em wan xelkan nas nakin û tinê wan dixin cihekî û navan li wan dikin. ئەحمەد زوکانی کۆ پەنابەرێکی سووری بوو لە vê قاوەخانەیە دەست bi kar kir piştî 2 mehan ji gihîştina xwe بۆ ئەمریکا di sala 2015 Ez tevlî programa rahênan û şiyanên kar bûm ku serboreka mezin da min de ez gelek tiştan biguherînim û fêrî sistema wî welatî bibim. Piştî salekê dema min program bidawî anî min dest bi kar kir û li vir ez niha hewl didim alîkariya kesendin bikim. Alîkariya kesendin bawerî û handeriyê dide wan ku bêhtir kar bikin û bidin. Li gor Leon Shombana karmendekî dinê qawexanê ku ew jî wek penaber ji welatê Kongo hatiye. Ez gelek keyfxweşim ku ez dikarim hewl bidim wekû penaberek li vî welatî. Keyfxweşim alîkariya penaberan bikim ji bo pêşxistina şiyanên ziman û karî. Bû min nexeme rengê wan çi ye, ola wan çi ye. Alîkariya xelkê dihê li ez gelek ji berê keyfxweştir bim. Li civaka Clarkstonê ku nivîneratiya 6 zimanî û 148 welatan dike, qawexaneya Refuge Coffee roj bi roj bêhtir bala xelkê dikişîne ku li gel hev kom bibin û çîrokan ji seranserî cîhanê li gel hev parve bikin. Ji bajarê Clarkstonê wilayeta Georgia, Salih Demîcer, dengê Amerîka.